Ngicela ukukhuluma lo mhlaba yaphula amanguni isintu sakithi abakithi isizwe simpisholo. Bengicela sixoxe nje ngalokhu kukhuluma okuthiwa isikhathi sidliwe yinja ukuthi kwakusukelaphi. Lami ngokuzwa kwami kuthiwa isikhathi kuze kuthiwe nje isikhathi sidliwe yinja kuthiwa emandulo kwakuthi ngoba liyakhumbula ukuthi emandulo bengekho amawashi, bekubalwa mhlawumbe izinyanga ngokubona unyezi inyanga lekhanyisayo noma kukhangelwa ilanga. Manje lapha kuthiwa ukuthi uma kufa umnumzane kwakuhlatshwa inkomo ethile bese kuthathwa inyama ethile isikwe lapho iqatha isikwe kuleso sifuyo esisuke sihlatshelwe lowo mnumzane, lithathe liyobekwa exhibeni elalihloniphekile, iqhugwane elalihloniphekile endaweni enjengomsamu. Kuthi njalo kube lamadoda athile ahloniphekileyo noma kube khona inkosi lapho behlale behlola ukuthi ayikonakali yini, yindlela okwakuzilwa ngayo. Kwakuthi uma isitholakala ukuthi inyama seyiyonakele bese lo ozilele lo ofileyo ebese khululeka ukuzila. Kwathi ngelinye ilanga-ke seyithethwe leyo nyama eyayisaziwa ukuthi isikhathi ibekwe khona, uthe lo ehamba ethi ufuna ukuyobheka ukuthi sokumi kanjani noma isonakele yini le nyama noma kanjani. Uthe uma efika wavele wahlangana necalaha emnyango, kwaphuma kuzihambele kuyimalasi. Uthe uma engena wathola ukuthi abantu bayabuza wenze njani, bangena belandelana baze babe bathathu le nkosi yabuka kwathi isikhathi sidliwe yinja.